July ni khat Times of Mizoram clear tu te chibai tuntum chu Kuki Army din anita Central Sarkarin malak na tur aduan mek Kuki buai na in Naga Ram akhoi tur ani lo ti te kan ngai thla hole don nia Suspension of Operation SOO Agreement nuaya Arm Group pakhat Kuki National Organization KNO chuan June ni som ni pariat le som ni pakochung khan Rural Income pui atumruk na annaya tumsang ni som ni pathum November ni som nia inrem na an lo ziak to angin Kuki National Organization nuaya nam si pai som pasari te chuan Kuki Army din an lo rem ti to a KNO Convention voiruk na chuan apom felta a Kuki Army apyang ta ani KNO thupuang tu Dr. Sailen haukip chuan hemi chungchanga hian nimin June ni som thum khan chanchin bumi te akoma NDTV apo Dr. Sailen haukip thu soi hi mu tu rauma NDTV hian Kuki Army chungchang aziak tel lova I pau chuan Kuki Army din ani thu hi a report baka KNO thupuang tu thu soi Autonomous Territorial Council atanga Union Territory demand chungchang te Maitei Sarkarin Autonomous District Council alham sia dante aziak bokani KNO hi Kuki National Army in ahova mar National Army tepo antelve a United People's Front Ero Zomi Revolutionary Army in ahova mar People's Convention Democratic antelve ti kha kan riat tel athome KNO hnuaya helpol sang te Kuki Army ti mingchoya command khat anga ankal thei chuan tunma ain an chakjok ngei arin omani June ni som thum nimin khan Manipur State BJP President A Sarda Devi Lamlai AC MLA KH Ibomchale K Sarat Kumar BJP Manipur State Pradesh General Secretary te chuan National BJP President JP Nada chu New Delhi a an hua darkar khat don in biak na an nei JP Nada chuan Manipur boina chungchang high level a soiho mekani ti in Manipur BJP hrai tu te alosil BJP Central President thu soihi adikani chuan Central Sarkarin malak dan tur arem chhomek ti na ani heti lai hian Manipur Governor Anusuya Uike point nimin khan nisom pangao Summer Children Theater Workshop kharna huna thu soin ramhwai tu ten mipui torna ansiat pui hle a Central Sarkarin malak na akal pui thuai abei sei thu asoi Central Sarkar hian in buat saina engemotak anai mek ni in alang heng awang tepo hian aniang tunlai hian Manipur MLA tamjok chu New Delhi lama Prime Minister le Home Minister mu tumin tran an lamek Manipur MLA te hi Manipur State mipui in daidan dan ang chia in New Delhi lama po hian group thumin anin thena group khat chumai te MLA te ni in apani na chu Manipur Naga MLA te anniya a group thumna te ro Kuki Zomi mar MLA somte anni ve thung heng MLA group thum te hian mani nam theu dam na tur an ngaihtuah vek ni in alanga papamal nei tema in adu zong kanti sak theilo laya dil na le beisei na zong ti hlotling tura Modi le Amit Shah kan han beisei hi chu antan po ahar lua e mani heti ringota India ram state pakhat han tui thla reng ringot la chu BJP in alo chiat pui tabok nen an zong chang to lo ti achianga an thiamang tokin engemotak chu anti nge yangai ta animaya kan beisei ang solution ero atua tema in kan mu arin omlo achan chu demand lut zozai te kha miring ve mai han ti vek thai ani lo hrim Kuki Zomi martitan aro pui pera sik sadul him thla ba kan mu arinom chia lo miring tamjok mai te titana lu thai to lo tura Manipur ram 90% deuh tho hi an khar sak mia arinom lo ani chutiang bokin Indo Naga Framework Agreement hi ti puitlin thei chi ani lawa India Sarkarin Naga ten andel ram zong hi Nagalima rin lu phalsak po ni se Assam le Manipur Sarkarin har satna an siam don hrim tin Nagaland Naga le Manipur Naga te hian rorel na pakhat hnuaya om hi an chak viau hran lo bok hemi chungchang hi chip chiar dewin kan soi to kha tin mai te thil phut zong hi ti puitlin tura demand ain Kuki Zomi marte el sen na anima zoka Modi le Amit Shah ten anti hlotlin saktura an lo bai sei tak takani nga chuan
an vui vai na thin urna in wana tong phahia lang awang bo neu mai hovin Naga MLA som te chuan Modi le Amit Shah mu an tum ve meka mei te tene na thisena in zom na nei ti taka anni chu Manipur Bhavan New Delhi ya an thleng bi ka Prime Minister le Home Minister an mu huna thelu tur memorandum an ziak mekani an memorandum a chuan demand bel tur an theto lo nge Kuki zo mi marte hek na lam a hoya Manipur boy na hi Indo Naga Framework Agreement zulzia chin fel ni ro se Kuki te ta na political solution hian Naga Ram a khoi tur anilo anti deu kherani Meitei Naga Kuki zo mi marten kan du dan thewin demand kan siama Ramri ero kaini siam thayani lova Ramri kham thai tu central sarkar chuan kan demand ang diak in min pelo po ni se soi boy saklia mai lo chu ti thaidang kan nei don lo hei hi Naga ten an hu fu lo deu nge ni central sarkar mo phurna juk mertel tal antuma Ramri kan la nei lo wanga demand nei mek kan ni hloma Naga Meitei Kuki Ram ti alaom lo wanga boy kan ni jok Meitei ten Naga te hi unaw anga an en takzet chuan 6 schedule emo aayaro puizok po state sarkarin central recommend saksela Naga Ram tur ti chiang se abak zong chu zo na thak teram ani mai dona kum sang ni sompanga Indo Naga Framework Agreement siam to flag boy na chuan lama voin thlenga mason na engma alaom lo chan hi Assam le Manipur sarkar rem ti na an hu lo wang ani nge yang India sarkarin State Reorganization Act asiam thaya Ramriom sa po adu chuan athiata adu le apek bel thaya Manipur chunga cheng Naga le Kuki te hian ram kan swal meka ani na taka chuan meitei te thunei na hnuaya om ram te chu thak kan tum ve ve ani Naga te po ram hu ve turin kan du sak viau amaro chu anma ni du dan ang takasiam an demand Ramri hi India sarkarin alapom lova anhol na po a om chuang lo chuwangin Manipur state chunga Naga ten Ramri an la nei lova in zaderna telmia lova Naga Ram khoisu tia zo na thakte an vo fo ma hian meitei ten Naga Ram angin an pomchi am ti fia masa se tuntum boy na hi meitei versus Kuki zo mar ania kan thildu central sarkara kan thlen hi Naga te lo thik viau tu ra om lo anei tuin asem huna kan Ramri chu ala chiangang chu